Patience. What are the patience? Patience opoku. What are the patience one no? Patience Sophia. Adaka mu din no. One na. Patience. Many patience. Patience abrabo kwa renia opoku. Wow. You too patience. So koko nya. Abotene way. No confirm you. Why na so be the patience wa ha? Me ba ye ma cha say ye frame abina poku a ahwen. Me pato daily guide ni asori so yenko ade achi. Yenko yanim. Yeah. Chairman. O say Chairman yenko. Any adwuma na dia wonyo. Ya sha won come nyina abese me say gia na yini say be show mu. Ya tutu ko enti no we. Pa atiefo ti ma me shase. Ya tutu, yeah. Daily guide abokata ene kita me wo hen. Ayu wa no. Awana ne ayu wa. Ene ye ni no the camera na to so. Me say wo motivation na wonya de. Me pato yenko daily guide. Ya sorry so. Emra so. Why yenko. Yes we have 1 minute remaining. Okay. Aresie enya bosuafo da bokata daily guide ne kramin patroshe manim ne yenkasa o say na wo hwanim ha ya asemeda ha eye one sense se sije ni asempa dimu akama eti no mensan enko biem o say aye chale etikasa ne ye ka no ya ka ho asema akama oh like say I say wo didi ko bibi mu a I say wo exhausted ka bibi e wo bia correct your friend say ye dim the metis also ye dimwa no ye sua because me mente da oh yeah see ya twi ya kan kasa aha mente kire me obi ni mo bi kire meti ya kan kasa okay ba ya no twi okay enti ya nim twi kire kenkan ni enti o se me sua ya kasa obi adidimu a wadimu a bi okan wadimu a na say didimu de mate ba dimu a we've exhausted okay the issue and only a wadimu a okay all right me that's it no but me nim Prophet Manfred Echampon fruit of Christ yeah was what here oh okay yenchiano Prophet Manfred Echampon me name ne pa anya ba patia no yeah fruit of Christ or default with the swag prophet why o say me tia prophet se me besa no girlie I'm never glassing game Yapon. Yapon now the Macabre papers are here. Oh, 1 minute. Only 1 minute a cheer prophet at the end. One in 10 year coin. It's me don't catafa to Sunsia. What shall I say near Asameda Hanama so right to information commissioner Eka saying. Asampa would him say, ya war institutions be what Ghana has say ya. And you probably didn't crack taco. As one more pay information if you want one man, one more. Enti RTI commission ne kire say wo ma training wo mo fan so badwuma fo ni bia wo mo establish afo nyina de makwakwọ pie mu ama aye attorney general a prosecute wom enti say wo ya asoye bia wo no wo ya ban asoye ene obedi nkrata bre wo say bia sika wei mo ka say 5000 say ye hu 2000 3000 aka wen asam no wo kan say mo ma ye nchebu na mamuwa na mayi mani a me patra so twe a eba no eso pa enti mo bia mo bo sa bra no mo sesa executive secretary edema commission no eye ya support boaten wono no de nsebo etu join news anim ya ochese attorney general office no atraining na adwuma efo ni bia mo ba bebo sa yi ebetu sa na monto we na asotwese fata no ede akoma sa institutions no no eho asam eda ha na wade ya meka ho nso da ha Queen Elizabeth so finally okofie na anu ano mampani akufuado ne yire ye ma me first lady Rebecca Kufuado ekwatena bas mo kopia se bia na chese efe pa anika sa aman ahodo ne nyina no US pe na ma wo mampani kwan Joe Biden wono ade ne ka ekoye mo maka nyina no mo te basim but at the end no makwa ya ma na ye fe na menimi meji bia ba ya na obi atwiniti te bas na chi wono sino mo ka se free ha o say man ti de okan ye pa me da se na me pa twa ma me fa nyina kata fa to so me ensa wo hye hanom ama ne bona ene pension scheme a aban yi beka se wo mo etoto nioma na kokwa akuafo enso so wo baye wadwuma nyina wo banyina duru ba bia wutumi kwafo mu no na wonya chidom bia ebeboa wo kakaka kosi se obade beto nsa frɛw na ye ka se mpanyifo kire se akuafo be se empima hansia eni etire kra na wo mo ehwe ni mu se wo mo ewo mantam be sensia yedua koko wo hono na sa pension scheme no wo mo ebe benefit enti wo hwe figure na nkasa na 664,529 eni akuafa ye ko masem yi na soafo be de eche wo mo hwe kwadwuma ho nsem so
eye ya Frimpon Adom wono na wokodina soafo Dr. Usofi yakotwana mu ede nsem wonyina etudwa ewo lecture bi ekosom ya na eno no National Cocoa Day launch ekoso won kran ha say 75th anniversary na asadwumade nkoso ampanyifo ede nsem etudwa eti cocoa kuafo atede wo mo cheso muguso a wo mo agi data ne ade ya enche bia no nyoma nyina ebetotwa ne kwamu amakuafo no so ho han wo mo ajebo ne chesaja no wonya bedura ne sa eti obibia so wo hon ma na wo ye cocoa kuani a wo ma utima ye ode ehunu say asempapa na mokwan so eba ma me fa nkwa the Ghanaian Times da bokrata ni mu na ye hye ensem bia eno so edaha na wonim sa eno aso ne daha yi fedi wo ye mame ye bia wiase nyina ate ho asem sa Queen Elizabeth anya ne ba bi kro enura wo hye bi wo TV so a no kranie wom so oba pani na wudie ana wa film ya wom eye na yewe chato na so hwe se de na bibia ye orderliness ewo hodomo obi adi ne lemu obi an kohwirin fa wo so ma ne wom bosefo ne ade mbiri mu wom na eye fekeke enti no ye hwe se ye so Ghana hai ba ye de mra ne hye be ye adwuma so hu ye so ye bi eye ye ne fefefe sa bia eye it is well bibia be fine and so wasam edaha eno ati so no me de wo ekọ katafato so enso eno de sorry so ayi wachimadi sa apeso de to hin na nima enenra omutisi monte so omo ya de woma prapra nima krom ni nima monte so nima wo ayawa so east masini mo nkran ha na womo chese coming together to keep our cities and towns clean eno anybody enra clean up omo ye no nye nra na eba so na eda so say ye mu nyina kabo maba monten abehwe so mo monten so mo miamia nyina no ebedani na hwa ye fe no eno ne ade a ekoso kama na wo hwe ma asoye a womo ehwe ahonede hu nsem so wo Ghana ha no Ministry of Sanitation and Water Resources na womo ne ayawa so east mansi no ekomoto aba no over the weekend no womu di sa djuma so fefefe don hwenan and womu de edi djuma no ya Chief Director Edema Minister of Sanitation and Water Resources no watufo wona womu edi enma anopa bese no sia ne fan ne hyase mo prapra ya ni marana about ni na mu ani market ni potam nyina no womu prapra ye atete ne ani tini eboa ye ma womu nyina no prapra krom eno so ho asam e wo daily guide obokrata ni mu a mede ho ama ne nyina amma nti no asapa mede wawie na me pato daily graphic so ba ma ne wakata fetu so dunsia Ghana card no panyefo chese face ayedru no wa mo be ye de ma Ghana fo a wo mo wo ye Ghana ni na otama no ne a braso a wo so bedru so na kwadan so a ya wo mo na nye kosi wo mo manya mfihye dunum no efe na braso a wo be ye mo de e de ama wo nti eno so so ho asem e da ha amakenkan bi ama wo right